Ko ngai uenuku ngā tohunga o te hari koa o ngā rekareka hoki. Engari anō mō rātau te hunga kua pāngia e te huaketo HIV. Te kino hoki, te rāngata, te mai, te pauri, te whakamā, te paru, ko koe rā mea kata. Te kare he pai mo te henengaro me te waiwa. I whakawhiwhia whae mili i te huaketo HIV i te tau 2021. Kāore ia i mōhio ki tēnei momo māwiwitanga, ka mutsu hei tāna, ka rekau he ratonga āwhina e pai ai te tiaki i tōna wairua Māori. Ka rekau he tangata Māori, ka rekau nā mea Māori, he rōpū Māori, te tautoko, te āwhi iau, kai raro e te rāwatau. Ko whachi ke taku waiwa, ko whachi ke taku hine naro e te rawa. Ka te kimi haere a hau mo tētahi tangata rōpū rā nei, ki te tautoko mai au. Ko te rōpū noi ho e whai aki nei, na me ke positive woman. E ai ki ngā tauranga ko tahi rau te kau mārua tāngata i whakawhiwhi ki te huaketo HIV i te tau 2021. Te kau mārua ira rima o rau o rātau, he Māori. So the data last year showed a continuation of the trend of HIV diagnoses decreasing. It peaked in 2016. We've seen a 50% reduction since then, which is really great to see. And now we've got to keep the foot on the gas, keep our communities mobilised and encouraging them to stay healthy. Nā te korenga o ngā ratonga āwhina i te Māori i whakatū ai ia i tētahi e kia nei ko toitu te ao. Kai roto i aku mahi ki te tautoko hia, mō nā Māori katoa, aha ko pēhea, a ko ai nohia, ko nā Pasifika, me nā Pasifika, o mā tau tuakana, taina katoa, nā Indigenous katoa, aha ko te ha. The impact that having a condition like HIV has on someone, whether that's needing wairua support or emotional support or contact with other people with the same condition. There's so many ways that people need help, and having that through a hauora Māori or te ao Māori service is really important for a lot of our whānau. E ai ki a tākuta Lily Fraser me whai wāhi ngā whānau ki ngā ratonga e hia tiana, engari mō etahi o aua māwiwitanga, he uaua. When whānau have any condition diagnosed, it's really important that they can have all their needs met, and that's personal to every person. And so I think a big role that we as the health system play is connecting whānau to the services that meet their needs. Hei tā whaia mili mā te mātauranga e kaha ke ai te whānau kia kaua rātau e rongo i te mataku. Me whakaohoi a rata. Me haere koe ki te kimi haere, he raue me, he kōre ranga hau tēnei āhuata. Kare tēnei he mate kino. Kare tēnei nā mā koe ki, it's not a death sentence. Koe nā te mea nui kia mōhiu ei te hunga ora te o tātai iwi. Ka te ore tonu ke mata. Ka koke tonu a whae mili i roto i ana mahi āwhina me te aha, e aro nui ana ia kia hāpai ake i ona rahi i te hapori. Whatitiri Te Wake, Tahu News.